ndabashimira ko muneza amatwi ngewe icyo nshaka no gutsinda ibitego igihumbi ibikombe byanyu mu byigumanire igikombe cy'isi ntabwo ari inzozi zanjye shampiyona tsigaye nkinamo irakomeye cyane gutsinda igitego muri shampiyona yo muri Saudi Arabia birakomeye cyane kurusha gutsinda igitego muri La Liga ayo niyo magambo ya Cristiano Ronaldo asigaye avuga muri no minsi ni gute twisanze ahantu aho icyari inzozi zawe iyo ubonye mugenzi wawe kigezeho kandi muhanganye uhita uvuga ngo nago kikiri inzozi zawe ubu ni inzozi za Cristiano Ronaldo kwari gutwara igikombe cy'isi yari yaravuze ko natwara igikombe cy'isi ngo azahita ariko umupira kubera ko gugishoboka cyose mu mupira w'amaguru ngo azaba gitwaye akibona Messi yatwaye igikombe cy'isi yahise avuga ko mu gikombe cy'isi bitakiri inzozi ze ngo ntabwo irushanwa ry'imikino itarenze 10 imikino 6 cyangwa 8 ngo ari byo bisobanura umukino ukomeye ku isi yavuze kandi ko ngo gutsinda igitego muri Saudi Pro League ngo bikomeye cyane kurusha gutsinda igitego muri shampiyona yo muri Espagne La Liga uwitwa Joao Felix akibyumva yaramutsetse cyane atuvuga gute ko shampiyona ya Saudi Pro League ikomeye kurusha La Liga mu gihe muri La Liga ntakinye imyaka 5 nta hatirike nigeze matsinda hatirike ni ibitego 3 atariko mu mikino 5 hano mbashe gutsindamo hatirike 2 my lord Joao Felix yaramutsetse cyane I wonder aka kanya uwitwa Cristiano Ronaldo abafana be bari kuvuga ko natareka umupira uzamureka bati wa mugabo twaragukunze ariko aho bigeze reka umupira cyangwa umupira ukureke kubera ko aho bigeze Cristiano Ronaldo atajye kwandavura mu mukino wese kubahuza n'ikipe y'igihugu ya Ireland batsinzwe ibitego 2 ibintu abantu benshi bakeka ko bidashoboka kubera ko ikipe ya Ireland uramutse urebye umukinyi ku mukinyi ntahihuriye na Portugal ariko byangiye itsinze Portugal ibitego 2 nk'ibyo bidahagije Cristiano Ronaldo ahabwa ikarita y'umutuku nyuma yakubise inkokora umukinyi wa Ireland kumanina abafana ba Messi bati wowe Ronaldo umupira urakunaniye reka umupira aho kugira ngo umupira uzakureke ngo nutareka umupira uzakureka leave the football before the football leave you ngo wa mu YouTuber we content creator ngo umupira bereke ngo biharira ababikwiye kubera ko bavuga ngo ko Messi arusha Cristiano Ronaldo ibintu byose ubundi abazi by'umupira bavuga ngo ko muri Amerika y'Epfo haturuka impano z'umupira naho Iburayi ngo umupira bakawigishwa umva ko kana muri Amerika haturuka impano z'umupira naho Iburayi nta mpano ziba zihari aho umupira warawubigisha bavuga ko ngo abanyaburayi umupira wawihingamo ugereranyije ukareba neza usanga ibyo bavuga ari byo kubera ko mu Burayi nta bakinyi b'amacenga menshi cyane bageze bahaturuka abakinyi b'Iburayi bazwiho gukoresha imbaraga ndetse no kwitabira gukoresha imbaraga no kujya mu majimu cyane urebye abakinyi nka Ronaldinho ba Pele ba Maradona bari abakinyi bazwiho amacenga menshi cyane ndetse na Lionel Messi azwiho kugira amacenga menshi cyane isabo gusa ba Neymar ba Rafinha n'abakinyi bazwiho gucenga cyane ariko wajya Iburayi ugasanga abakinyi baho bakoresha imbaraga cyane nka Mbappe ba Ronaldo ba Jude Bellingham ba Pogba n'abandi bakinyi b'Iburayi ubusanga bazo umupira ariko bakoresha imbaraga cyane kurusha tekinike niyo ugeze mu gikombe cy'isi amakipe aturuka muri Amerika y'Epfo atanga akazi gakomeye cyane usanga hari amakipe udapfa no gutekereza ko akomeye ariko yagira mu gikombe cy'isi agahangamura amakipe y'Iburayi cyane uwitwa Lionel Messi na Cristiano Ronaldo n'abakinyi babaye ibihangange barahangana cyane muri iyi myaka yo mu kinyejana cya 21 ku buryo nta wundi mukinyi ushobora kuzaca ku gahigo bamaze hafi imyaka 20 bahanganye batwara ibihembo by'Iburayi hakazamo umuntu mwakicomekamo ariko bikaba bizwi ko Messi na Cristiano Ronaldo aribo bantu ku isi bakoze agahigo katazapfa gukorwa na buri mukinyi wese reka tujye mu mibare ubushakashatsi bugaragaza ko witwa Lionel Messi amaze gukina imikino irenga 1134 atsinda ibitego 890 atanga n'imipira yavuyemo ibitego irenga 400 yatsinze ibitego birenga 890 atanga n'imipira yavuyemo ibitego irenga 400 bivuze ngo byose hamwe afite uruhare mu bitego birenga 1290 mu gihe witwa Ronaldo amaze gukina imikino 1300 atsinda ibitego 950 anatanga imipira irenga 250 yavuyemo ibitego agira uruhare mu bitego 1200 bivuze ko byose hamwe Messi ibitego ndetse na assist arusha Cristiano ariko wajya mu bitego Cristiano niwe mukinyi ufite ibitego byinshi ku isi ugikina mu gihe witwa Pele bivuga ngo ko ashobora kuba yatsinze ibitego birenga 1000 Cristiano nawe intego ye ngo n'ugutsinda ibitego birenze 1000 kandi ashobora kuzabigeraho iyo ugiye mu bikombe usanga Lionel Messi afite ibikombe 45 byaba mu maklub yanyuzemo ndetse no mu kipe y'igihugu muri ibyo bikombe harimo n'igikombe cy'isi icyavugishije abantu benshi cyane ari naryo tandukaniro bivuga ko riri hagati ye na Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo amaze gutwara ibikombe 34. Kuva Cristiano Ronaldo yatangiye gukina ikipe ya Portugal nta gikombe cy'isi arayiha. Yayihaye ibindi bikombe ariko nta gikombe cy'isi arayiha. Bivuga ko Messi buri gikombe cyose yakinye yagitwaye. Buri rushanwa ryose Messi yitabiriye yararitwaye. Nta gikombe na kimwe kibaho Messi yakinye atatwaye. Ariko Ronaldo hari ibikombe byinshi atatwaye kubera ko kuva yagira muri Al Nassr bari baramuguze nk'umucunguzi. Bavuze ko agiye gucungura ikipe agatwarana nayo ibikombe. Ariko kuva yagerayo nta gikombe na kimwe arayiha. Abafana benshi bakomeje kwitotomba bavuga ngo kuki twaguze umuntu wadatwara ibikombe none akaba nta gikombe na kimwe araduha. Ibitego byarabitsinda, amaze gutsinda ibitego byinshi ariko igikombe cyabaye Yanga. Byagenze bite kugira ngo umukinnyi uguzwe aje gutwara ibikombe imyaka ibaye myinshi nta n'igikombe na kimwe aratwara? Kuva ikipe yamugura amaso y'abafana bayo aracyahiza mu kirere. Reka tuve mu by'ama statistique tujya ku mafaranga bahembwa. Cristiano Ronaldo niwe mukinnyi uhembwa menshi ku isi muri aka kanya. Cristiano Ronaldo yavuze ko ngo byoroshye gutsinda ibitego muri Saudi Pro League kurusha muri La Liga. Uwitwa Joao Felix yaramusetse cyane. Aravuga ati ndagusetse. Nigute uvuga ko gutsinda ibitego muri La Liga byoroshye kurusha muri Saudi Pro League? Mu gihe muri La Liga nakinye imyaka 5 sinatsinda hat-trick ariko mu mikino 5 gusa hano muri Saudi Pro League maze gutsinda hat-trick ebyiri. Hat-trick ni ibitego 3 mu mukino umwe. Iyo umukinnyi yatsinze ibitego 3 mu mukino umwe babyita hat-trick agatahana baro. Cristiano Ronaldo abantu benshi bo ku isi bamuhaye urwamenyo baravuga ngo uyu mugabo arashaje ngo n'ibitekerezo bye birashaje. Ngo Saudi Pro League igizwe n'amakipe 3 gusa, Al Nassr, Al Hilal ndetse na Al Ahly. Ngo ni gute wayigeranya na La Liga irimo amakipe akompetitive, irimo amakipe afite ibitego byinshi ku mugabane w'u Burayi, irimo amakipe afite ibikombe byinshi bya Champions League ku mugabane w'u Burayi, nka Real Madrid yakinyemo. Ni gute bavuga ko gutsinda ibitego muri La Liga ngo byoroshye kurusha gutsinda ibitego muri Saudi Pro League, championnat muri Saudi Arabia? Ni igisebo gikomeye cyane kuri Cristiano. Ni igisebo gikomeye cyane ku mukinnyi nka Cristiano uzi imvune zo gutsinda i Burayi agafata championnat y'u Burayi akayigeranya na championnat yo muri Aziya. Ni ibintu abantu benshi batakiriye neza. Reka tujye ku mafaranga bahembwa. Cristiano Ronaldo amafaranga ahembwa. Cristiano Ronaldo niwe mukinnyi uhembwa amafaranga menshi ku isi. Bisubiremo, Ronaldo niwe mukinnyi uhembwa amafaranga menshi ku isi. Ahembwa amadolari 13 ku isegonda. Ibyo ni 20 by'amanyarwanda ku isegonda rimwe. Hello. Iyo uhumetse rimwe Cristiano Ronaldo aba yinjije 20 by'amanyarwanda. Gutya muhumetse 2020 by'amanyarwanda arabyinjije. Ku munota Cristiano Ronaldo yinjiza hagati y'amadolari 772 n'amadolari 775 ku munota umwe. Ku isaha yinjiza 46 by'amadolari. Kugize ngwi. Izo ni miliyoni zirenga hafi 60 z'amanyarwanda. Ayo mafaranga Cristiano ahembwa, wowe n'igisekuruza cyawe abagukomozeho n'abazagukomokaho mushobora kuzafa mutayagezeho. Mbibutse ko miliyari imwe ari miliyoni 1000. Rimwe n'amazeri 9. Miliyari imwe ni miliyoni 1000. Ayo mafaranga Cristiano Ronaldo ayinjiza mu munsi umwe. Mu munsi umwe abasha kwinjiza miliyari y'amanyarwanda. Ayo ni amafaranga menshi cyane ushobora kuzapfuta kozeho n'abagukomokaho bose n'abagukomotseho bashobora kuzafa batagezeho. Ariko umuntu umwe ayinjiza ku munsi. Nta ibyo bidahagije, nta na degree hambaye mu by'amashuri afite. Ni gute twisanze ahantu aho umuntu wirirwa yiruka ku mupira nta mashuri menshi yize, nta umenyi buhambaye afite mu by'amashuri, ashobora kwinjiza amafaranga ku munsi umwe, ashobora gutunga umuryango wawe n'abagukomokaho n'abazagukomokaho nubwo aka kanya marekera aho gukora. Ayo mafaranga ashobora kuzabatunga miliyari imwe y'amanyarwanda, miliyoni 1000. Ayo ni amafaranga Cristiano ahembwa. Nubwo Cristiano ahembwa amafaranga yose, si wo mukinnyi ukize ku isi, kubera ko umukinnyi ukize ku isi nta nubwo aka kanya umuzi. Yitwa Farik Bolikia, afite biliyoni 20 z'amadolari y'Amerika. My lord. Izo ni tiriyari zirenga 30 z'amanyarwanda. I wonder. Biliyoni 20 z'amadolari y'Amerika ni tiriyari zirenga 30 z'amanyarwanda. Mu gihe Cristiano Ronaldo abarirwa biliyoni 1 y'amadolari y'Amerika, ubwo ni miliyari y'amadolari y'Amerika. Mu manyarwanda ni tiriyari. Ibyo ni ibintu bitangaje cyane ku umuntu wirirwa yirukanye inyuma y'umupira afite amafaranga nkayo, atunze amamiliyaridi n'abanyapolitike bakomeye bashobora kudatunga. Abanyapolitike benshi bakomeye muri Afrika, waba perezida b'ibihugu, hari abantu benshi batarageza kuri ayo mafaranga Cristiano Ronaldo afite. Nturutse ko iyo biliyoni afite
ntabwo ari umutungo we kubera ko ayo na amafaranga barirwa udashizemo andi mafaranga afite ku ruhande nubwo Falik Borika afite amafaranga yose ntabwo yakuye mu mupira w'amaguru ahubwo ni imirage yo kwabasekuru no kwabasekuruza yagiye akusanya agira amafaranga yose mu gihe Cristiano Ronaldo iyo miliyari y'idolari y'Amerika afite nayo yakuye mu mupira w'amaguru kubera ko akazi ke ka buri munsi no mupira w'amaguru nta kandi kazagira yewe nta n'imiryango ikiza yaturutsemo ikomeye ahubwo amafaranga nayo yagiye akura mu mupira w'amaguru bivuga ko Cristiano Ronaldo yiyangije ngo yafashe kariyeri ye arayigurisha ubwo yajyaga mu gihugu cya Saudi Arabia nyamara kimara kugerayo abandi bakinyi bose bahurudukiyeyo yabaye nk'ikiraro cyo kugira ngo abandi bakinyi bose bahurudukireyo abakinyi bakomeye nka Sadio Mane ba Mendy ba Marcelo Brozovic n'abandi bose ba Joao Felix n'abandi bagiye muri shampiyona ya Saudi Arabia ari uko babonye Cristiano yagiyeyo mu by'ukuri yo Cristiano atajyayo byari kugora abandi bakinyi kujyayo ubundi isoko ry'abakinyi mu myaka yashize ryari mukiye mu Bushinwa ubwo hari amakipe nka za Guangzhou na za Shanghai Shenhua yaguraga abakinyi b'ibihangage ku mugabane w'Uburayi ariko bagezeyo basanga mu Bushinwa ahantu ho kwizera ku buryo mwakina umupira w'amaguru babivamo igihugu cya Saudi Arabia kimaze kubona ko kiguze Cristiano cyabonye ko ari umutungo ukomeye kizanye gitamo no kuzana abandi bakinyi bakomeye ku mugabane w'Uburaya bituma shampiyona yabo ubisigaye irebwa cyane ku isi shampiyona ya Saudi Arabia nta muntu wari uyizi yari meze nk'amashampiyona yose yoroshye ku isi hose nk'ubu shampiyona bwo muri Afrika ariko aka kanya irabarirwa mu mashampiyona akomeye ku isi kubera ko isigaye irebwa cyane ku mateleviziyo mpuzamahanga kandi nta muntu wari uyizi Cristiano Ronaldo yazanye impinduramatwara muri shampiyona ya Saudi Arabia Saudi Pro League amakipe avuye muri Saudi Pro League akajya gukina igikombe cy'isi cy'amakrebe asigaye ahangamura amakipe y'Uburayi urugero ikipe ya Al Hilal yageze mu Buraya isindi ikipe ya Manchester City urugero ikipe ya Al Hilal yo mu gihugu cya Saudi Arabia igeze mu gikombe cy'isi cy'amakrebe yahangamiye amakipe akomeye nka Man City ni ikipe ikomeye yanatwaye Champions League y'Uburayi ariko yahuye na Al Hilal ikubitwa n'inkuba Al Hilal irayitsinda inayikuramo nubwo Al Hilal nayo yaje gukurwamo nyuma ariko byibuze yari yakuyemo Man City bivuze ko shampiyona ya Saudi Arabia ikomereje kuri uyu muvuduko yazaba imwe muri shampiyona zikomeye ku isi nubwo shampiyona ya Saudi Arabia ikomeye ariko bivuga ko ngo MLS shampiyona yo mu gihugu cya bivuga ko ngo MLS shampiyona yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikinamo Lionel Messi Major League Soccer abanyamerika bayita Major League Soccer ntabwo bayita football bayita Major League Soccer iyo niyo shampiyona yo mu gihugu cya iyo niyo shampiyona yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo amakipe nka Inter Miami Los Angeles ndetse n'andi makipe iyo shampiyona irakomeye cyane kurusha Saudi Pro League ntabwo akakanya wabyumvisha ko shampiyona Messi akinamo ikomeye kurusha Saudi Pro League kubera ko Saudi Pro League itangiye kwamamara muri iki gihe aha abakinyi b'Uburayi bose barindimukiye biravuga ko abakinyi b'Uburayi benshi nka ba Vinicius ba Rafinha ndetse na ba Lamine Yamal bari gutekerezwa cyane kuba bajya muri Saudi Pro League gukinayo nubwo ibyo bintu ari inkuru zihwiswa nta urabyemeza umukinyi Burayi ubonye imbaraga zitangiye kumushirana ahitamo kwigira muri Saudi Pro League kubera ko ari shampiyona bivuga ngo ari shampiyona y'abasaza ariko yagerayo agatangira kuba igihangaje abakinyi nka Karim Benzema bavuye Burayi ubona neza ko batangiye gushiramo ariko bageze muri Saudi Pro League bakakanya bari kwitwara neza bagatsinda n'ibitego byinshi ninde muntu uzaza agakora agahigo ka Messi na Cristiano abakinyi babaye ibihangange batazibagiranwa mu mateka y'umupira w'amaguru uwitwa Lionel Messi yari yaciye agahigo ko gutsindira ku bitaka atari yagatsindiyeho ntago Messi yari yagatsindiye ku bitaka bwa Afrika yaje muri Angola ahatsindira igitego anatanga umupira wavuyemo igitego ni mu mukino wahuje Angola n'igihugu cya Argentine ni umukino wagoye Angola mu kuwutegura kubera ko batakaje hafi miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika biliyoni zirenga 30 z'amafaranga y'u Rwanda ayo niyo mafaranga igihugu cya Angola cyatakaje kugira ngo ikipe y'igihugu ya Argentine ize gukina iwabo mu gutakaza ayo mafaranga bashizemo kondisiyo ivuga ko uwitwa Lionel Messi agomba nawe kuzana n'ikipe y'igihugu nk'aho ibyo bidahagije akanakandagira mu kibuga
byari itegeko ko Lionel Messi azana na Argentine muri Angola, kandi bikaba n'itegeko yuko abanza mu kibuga mu mukino bakinye. Yarabyemeye, yakinye umukino mwiza, atanga umupira wavuyemo igitego, anatsinda igitego. Messi yaherukaga gukinira ku butaka bwa Afurika mu gikombe cy'isi cya 2010 cyatwawe na Espagne. Byari byishimo ku baturage bo muri Angola, kugeza aho perezida w'igihugu cya Angola yaje we niyonka n'umuryango we n'abantu benshi bamukomokaho baje gusuza Lionel Messi. Yaje n'abaturage be bose bari buzuye stade baje kureba igihanganye Lionel Messi. Ubwo umukino wabaga, abaturage bo muri Angola baririmbaga Lionel Messi, barakanafana ikipe y'igihugu Argentine. Wumva ibyo bintu. Argentine yakinaga na Angola, ariko abaturage ba Angola bafanaga Lionel Messi. Urusaku rw'amajwi y'abaturage bo muri Angola bavugaga ngo Leo Messi, Leo Messi, 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 Messi. Niyo ndimbo yaririmbwaga muri stade. Messi nawe yabakundiye abaha ibyishimo, atsinda igitego, anatanga umupira wavuyemo igitego. Abaturage bo muri Angola bavuga ko ari byo byishimo babonye umupira w'amaguru kuva batangira kuwureba. Kubona umukinnyi ufatwa nk'uwa mbere ku isi ahagaze imbere yabo imbona nkubone, bajyaga bamurebera ku mateleviziyo. None kera kabaye perezida wabo yabakoreye agashya aramubazanira, bamubona imbona nkubone. Nk'ibyo bidahagije, hari n'abamwifotorejeho nk'abakinnyi ndetse n'abafana bari begereye ikibuga bashobora kuba bamwifotorejeho. Lionel Messi afatwa nk'umukinnyi wiyoroshya, utirata kandi ukunda gufasha. Hari ibintu byinshi byagiye bigaragaza ko Messi ari umukinnyi w'igihangaje, ari kutirata ngo niyemere. Kenshi iyo byagaragaraga ko abafana bashaka kujya mu kibuga ngo barebe Lionel Messi, ntabwo yabiratagaho kubera ko yarabemereraga akifotozanya nabo. Abana bashaka kwinjira mu kibuga ngo yifotozanye nawe, abarinzi bakababuza. Messi yahitaga abwira abarinzi ngo mubareke baze, bakifotozanya nawe bakishima. Hari amashusho menshi yagiye agaragara uwitwa Cristiano Ronaldo arimo arakubita abafana bashaka kujya mu kibuga, arimo ararwana nabo akanababwira nabi. Ibyo ni ibintu bitigeze biranga Lionel Messi. Twavuga ko akakanya Lionel Messi ari we mukinnyi wa mbere ku isi mu mateka yabayeho y'isi. Lionel Messi niwe ubashije gutwara Ballon d'Or nyinshi, niwe ubashije gutwara ibikombe byinshi, ndetse anatwara igikombe cy'isi cyamutandukanyije na Cristiano Ronaldo. Umupira w'amaguru wakijije benshi. Ntabwo bisaba ko warize amashuri menshi, bisaba ko ufite impano gusa. Ntibigusaba kuba waragiye mu ishuri ngo umenye umupira w'amaguru, bisaba kuba waravukanye impano itangaje yo gukina umupira w'amaguru. Hari abakinnyi benshi babaye ibihangaje batarigeze banyura mu ishuri, ahubwo abakinnyi bagiye banyura mu mashuri bakagira amadigi, ugasanga umupira warabacanze bakaritaringa hakiri kare. Bakakanya Lionel Messi na Cristiano Ronaldo tuvuga bafatwa nk'aba nimero ku isi, baracyari mu kibuga ku myaka yo hejuru. Afite imyaka hafi 40 Cristiano Ronaldo, ariko aracyakina umupira ndetse agaragaza n'imbaraga zitiza abana bafite imyaka 20. Lionel Messi nawe ku myaka 38 ishira 39 aracyafite imbaraga zijya guhangana n'abana b'imyaka 25.